Da li je Partizan konačno napravio tim za sigurnu jesen u Evropi ili samo još jednu skupinu menadžerskih kombinacija? Danas ocenjujemo sve što je urađeno u ovom prelaznom roku, a onda prelazimo na tablu da vidimo gde nam doslovno gori. Gde nam je potreban igrač juče. Dakle, prvo ćemo oceniti dosadašnja pojačanja, ali i novajlije koje to nisu. Služit ćemo se tier listom, a onda prelazimo doslovno na tablu gde ćemo proći ceo trenutni tim Partizana i prodiskutovati smislene transfere. A ti svakako budi kao Lazar i postani fudbalski bon vivant, gde za samo 150 dinara mesečno možeš da podržiš rad ovog kanala. A ja ti obećavam da ću sav tako zarađeni novac uložiti da sadržaj na ovom kanalu bude još kvalitetniji. Idemo na video. Sada ćemo da vidimo da li su dosadašnji transferi bili smisleni za trenutak u kom se Partizan trenutno nalazi. Ili se uprava kockala kao i sve prethodne. Najavili su da će podneti ostavke ukoliko ne uđemo u ligu konferencije, a s obzirom na žreb za play-off, ta opklada im sada deluje tanko. Demba Sek, otkupljen od Torina za manje od 2 miliona eura, finansijski paket koji je po rečima uprave bio povoljan za Partizan. Da li Demba Sek ima prodajni potencijal? Ja verujem da da. Da li će biti prodajni potencijal Umara Sadika? Ne verujem. S obzirom da se već pominje neka ponuda od 3 miliona eura koju Partizan kao ozbiljno razmatra, postoji mogućnost da se na Dembi Seku brzo obrne novac, što nije loše. Da li ima instant pozitivan uticaj na ekipu? To možemo da procenimo i po prošloj sezoni, ali s obzirom da je otkupljen u ovom prelaznom roku, smatram ga pojačanjem za ovu sezonu. Ja nisam bio ubeđen da je Demba Sek kvalitet za Partizan. Sada, kada je malo rasterećeno to desno krilo pojačanjima na levom krilu, nekako deluje da Demba Sek možda igra malo bolje, tako da ću morati da pojedem sve reči koje sam rekao pogrešno za njega, ali nije mi S tier pojačanje svakako. Dvoumim se između A i B i mislim da bi ga stavio u A, s obzirom da mislim da ćemo na Dembi Seku svakako nešto zaraditi. Tu je doveden je na zadnjem veznom Alex Zeković iz Feynorda. On mi deluje kao igrač koji ima potencijal, malo možda i neka menadžerska kombinacija, s obzirom na to komu je menadžer. Prodajni potencijal ima. Finansijski paket za dovođenje njega je bio povoljan po Partizan. Da li ima instant uticaj na igru? Ima, možda čak u negativnom smislu, ali opet s druge strane ja ne priznajem taj crveni karton protiv IMT-a, niti zameram Zekoviću, niti smatram da je to što trebalo da bude tako strogo dosuđeno na štetu Partizana, ali to je za neku drugu priču. Alex Zeković, po mom mišljenju, solidan za rotaciju, nije mi za startnog zadnjeg veznog, pogotovo ukoliko igramo sa jednim, i mislim da je on B tier ovde na ovoj listi bez ikakvog nekog daljeg razmišljanja. Čaka Traore ili Šaka Traore, kako god, je bio dugogodišnja želja ove uprave, ali ajde ne nazovemo ovom upravom. Mislim da je i Predrag Mijatović bio za dovođenje njega iz Milana. Tu je kočilo sigurno njegov transfer ranije, to što Andreja Kostića nismo prodali Milanu tada kada su se pominjale neke ponude od 8 miliona i tako dalje. Kasnije smo morali zbog UEFA monitoringa da prodamo Andreja Kostića i to je možda u neku ruku otključalo transfer Šake Traorea u Partizan. Da li je finansijski paket povoljan po Partizan? Mislim da jeste. Da li ima prodajni potencijal? Takođe mislim da ima. Treba biti pažljiv s obzirom da nije prvi igrač koji je došao iz Milana na istoj poziciji, tako da hajde da vidimo šta će da pokaže. Da li ima instant uticaj na igru? Po mom mišljenju ima. Neki driblinzi koje je on pokazao su stvarno smisleni i s dobrim tajmingom i mogu reći da dugo nismo videli na terenima u Srbiji takve neke poteze. Sigurno da je mlad, sigurno da je mnogo rada pred njim, ali mislim da je sasvim solidno pojačanje za Partizan u ovom trenutku, tako da koliko je Demba Sek A tier, stavit ćemo i Traorea u A tier. Sad idemo na jednog od napadača. Erik Kojzek je doveden u trenucima kada smo se nadali da ćemo vratiti Jovana Miloševića, da ćemo dovesti Saldanju, da ima tu nekih potencijala na napadačkoj poziciji i onda Kojzek dolazi opet kao predstavnik Ristićeve menadžerske agencije. Kada sam video prve utakmice nisam bio uopšte negativno iznenađen, čak
naprotiv, ja sam bio pozitivno iznenađen kako Koizek izgleda na terenu, ja nemam ništa protiv ovog transfera, nemam problem, opet s druge strane Koizek je trenutno najvredniji igrač kojeg Ristić zastupa, jer koliko sam razumeo više ne zastupa Dušana Vlahovića, tako da Koizek, hajde da kažemo, ima prodajni potencijal, da li bi ga stavio u A tir ili B tir, malo mi je tu sad pitanje, jer C i D tir stvarno su mi onako transferi, tipa C bi mi bio, ne znam, u Vusu, ne znam, tako da Koizek mi je svakako sigurno B, ako ne i A, možda negde između, ali zbog prodajnog potencijala možda bi ga stavio isto na A. Hajde da vidimo i sad Nikolu Čumića sam stavio ovde na ovu tir listu, iako nije zvanično potpisao za Partizan. U neku ruku nadam se i da neće potpisati za Partizan, jer iako mi volimo te neke igrače da prežvaćemo stotinama puta, da se svakom prilaznom roku priča o istim imenima, ja sam imao razumevanja za to kada je bilo pravilo domaćih igrača, koji nisu, znači domaći igrač je sada iz cijele Evropske unije, mi možemo da dovedemo po znacima navoda stranca, koji više nije stranac po pravilima u Srpskoj ligi, mi sada dovodimo Čumića koji je bio u Vojvodini i onda otišao preko tamo, ja ne znam šta je on pokazao s obzirom da mu vrednost opada, jedna karijera koja je u opadanju i meni je apsolutno besmislen transfer. Jedino šta mi ima smisla je da u Partizanu i upravi Partizana hoće da se osiguraju koliko ipak nakon kvalifikacija za Evropu prodaju Dembuseka. U tom smislu mi kao ajde ima neke logike, ali ovako uopšte ne razumem ovaj transfer u ovom trenutku kada, pričat ćemo kasnije, nam na nekim drugim pozicijama doslovno gori. Mi trošimo budžet na dovođenje još jednog krila. Malo mi deluje da je to gomilanje, tako da ja bih ocenio dovođenje Čumića kao C tir, ali ajde da kažemo da je B, s obzirom da hoću da verujem da znaju šta rade. I sada imamo Žea. Že je Saldanja za sirotinju, čak imaju istog menadžera, hajde tako da kažemo. Generalno, bilo je u januaru onih nekih priča za naivne očigledno i priča da se umiri javno mnjenje. Dobili smo obećanje da, to jest informaciju da se pregovara sa Saldanjom. Saldanja konstantno, uključujući juče, kači neke objave na Instagram koje aludiraju na to da nije zadovoljan tamo gde je trenutno i da žali za tim što nije u Partizanu. Da li je Saldanja uticao na Žea i na odluku Žea i odluku njegovog menadžera da dođe u Partizan, to ne možemo da znamo, osim ako se oglase, ali ukoliko bude upola dobar kao Saldanja, mislim da će Že biti odlično pojačanje. Ima fizičku konstituciju, podsjeća na neke igrače koji su onako baš partizanština, tako da meni je on, rekao bih A tir, ne bih stavio S, jer još uvijek nije prikazao to što se od njega očekuje da prikaže odmah, ne bih ga ocenio sa S tir. I preostaje nam naše dete Milan Aleksić, igrač koji sa Vazurom i Vučelom nije želeo da potpisuje ugovor, vratio se u Kragujevac, iz Kragujevca ostvario transfer u Sunderland koji tada nije bio u Premier ligi, ali onda ušli su u Premier ligu. On nije mnogo video od Sunderlanda, bio je po pozajmicama, sada je na pozajmici sa pravom otkupa u Partizanu. Ja vidim instant uticaj Milana Aleksića na našu igru. U prekidima se ponovo nadam. Iz kornera se ponovo nadam da će biti gol. Sama kreacija igre i završnica, znači opasan je na toliko načina, a takođe je i polivalentan igrač, može da igra od zadnjeg veznog do napadača, sve u sredini, može da pokrije i malo na krilima, ukoliko je to potrebno, ali klasična desetka po mom mišljenju, onako jedan sasvim dobar igrač i imamo prodajni potencijal, naravno koliko ga otkupimo od Sunderlanda, bilo je priče da hoćemo, tako da Milan Aleksić je svakako S tir bez ikakvog razmišljanja. I pre nego što završim sa ocenjivanjem, nešto mi premalo ima S tir igrača ovde, tako da bih dodao još jednog, jer može se reći da je transfer, da je pojačanje, povratnik je sa pozajmice i mislim da je pojačanje odluka što ga nismo prodali. Igrač koji je pokazao da je sve ono što sam pričao za Predraga Mijatovića bilo tačno, koji je na početku ove sezone pokazao da je S tir pojačanje. To je igrač za kojeg smo svi znali kakav je. Ogrešili smo se o njega što smo ga poslali na pozajmicu gde nije dobio minutažu zagarantovanu nakon što je
imao prelom noge koji je zadobio u našem klubu. To je toliko neprofesionalno bilo, ali to je priča za neki drugi put. Zubairu i Aleksić su po mom mišljenju S-tier. Šta vi mislite, da li sam nekoga zaboravio, pre svega, i da li se slažete sa ovim mojim ocenama ili ste ipak malo više kritički nastrojeni prema upravi Partizana i ovim našim Novajlijama? Ja mislim da je generalno problem što Partizan nema razvijenu skauting službu, čini se uopšte. Oslanjaju se na ponuđene igrače od menadžera, a menadžerima pametan čovek ništa ne veruje. Mislim da je ovaj prelazni rok prošao u tome da se trošilo vreme da se provali šta menadžer prikriva, kao u cigan hvali svoga konja. To usporava proces, dani prolaze, bez da se preseče i odluči. A kada se preseče i odluči, pregovori traju dugo, nekim slučajevima predugo, jer finansije ne dozvoljavaju da se samo pošalje ponuda koja je zadovoljavajuća, da se potpiše i dovede igrač kojeg želi uprava Partizana. Ali ono što vama finansije sigurno dozvoljavaju je da se pretplatite na NordVPN. Jer NordVPN maskira vašu IP adresu gde god da se nalazite i tako možete gledati sadržaje koji nisu dostupni u zemlji u kojoj se nalazite. Kao trenutno ja. Trenutno sam, kao što znate, u Barceloni i sada, kad Partizan igra kvalifikacije za Evropu, ja moram da zaobiđem taj geolok i gledam utakmicu preko mog provajdera u Srbiji. Ono što je dodatni benefit korišćenja VPN-a je što neki proizvodi, usluge i pretplate koštaju manje u određenim državama. A ono što sigurno košta manje je NordVPN preko linka u opisu, gde za samo $3 mesečno možete da koristite NordVPN na čak 10 različitih uređaja, a u roku od 30 dana možete da otkažete i da vam vrate novac kao da se ništa nije desilo. I nakon što smo videli ko je sve došao, vreme je da pogledamo širu sliku. Prebacujemo se na tablu gde ćemo videti kakva nam je dubina po pozicijama i koje rupe moramo hitno da zakrpimo. Svi vrište levi bek, zadnji vezni, štoper. Već mesecima, dok uprava dovodi krila i pojačava napad. Ali hajde da vidimo da li su jedni ili drugi u pravu. Da krenemo od pozicije golmana. Tu imamo Marka Miloševića, Miloša Krunića i Tarika Banjića. Tarik je najmlađi tu, ali hajde, stavio sam ga na listu, ali Marko i Miloš su potpisani u istom danu, produženi su im ugovori i na početku prelaznog roka cela fudbalska Partizanova javnost je u neku ruku i šaljevu, u neku ruku i u zbilji komentarisali su mu da je to generalno odličan potez, bar smo golmane rešili. I onda se prebacujemo na pozicije štopera. Hajde da vidimo šta tu imamo. Toperi su nam trenutno Nikola Simić, Stefan Milić, Stefan Mitrović, Mateja Milovanović, Vukašin Đurđević i Vojin Marković. Sad, Vojin Marković je premlad da bi ga što uzimali u obzir, ali stavio sam sve igrače koji su trenutno u Partizanu. Ono što je trenutno tandem koji je, hajde da kažeš, solidan, ali nekonstantan, Nikola Simić, Stefan Milić. Tu je Stefan Mitrović koji je iskusan, ali Mateja Milovanović, Vukašin Đurđević, Vojin Marković deluju kao igrači na koje ne možemo da se oslonimo, dok Nikola Simić, Stefan Milić i Stefan Mitrović nekako nisu mi ono kao bedem i deluje da nam fali tu minimum još jedan igrač. Pogotovo što Mitrović stariji je, kad je došao u Partizan, nije nešto pretendovao na prvu postavu. Stefan Milić poprilično agresivan, što mi se u neku ruku sviđa, u drugu ruku postoji rizik od crvenih kartona i suspenzija. Simić, potencijal za prodaju, nikad ne znamo kada će da stigne neka odlična ponuda za njega koju će naša uprava prihvatiti. Tako da, hajde da vidimo, po mom mišljenju, koji su to predlozi na štoperskoj poziciji koje bi mi trebali da uzmemo u obzir. Prvi na listi je svakako Ahmed Hadžimujović. Rasim Ljajić ima uticaj u Novom Pazaru. Koliki mu je uticaj, s obzirom da sada deluje da se malo udaljava od SNS-a, samim tim je podneo ostavku na mesto predsjednika stranke, ne znam, ali Ahmed Hadžimujović je svakako igrač kojeg bih voleo da vidim u Partizanu i mislim da je to onako neko moranje. Mora Partizan da pokaže da je sposoban da dovede jednog ovakvog igrača i ko prati srpski fudbal, ne treba ništa dalje da mu objašnjavam, a ko ne prati, neka počne da prati. Drugi na listi je svakako Mirko Milikić iz Železničara iz Pančeva. Koliko su ova prva dva transfera realna, ja ne znam. Oni imaju neku vrijednost oko 2,5 miliona prema Transfermarktu i mislim da bi u neku ruku i Novi Pazar i Železničar iz Pančeva trebali da
shvate da je veći prodajni potencijal ovih igrača iz Partizana nego iz Železničara i Novog Pazara. Samim tim, mislim da može da se napravi neki dogovor da ovi igrači pređu u Partizan uz neke, 50% od naredne prodaje ili tako neke procente. Ali, ajde, ostavit ćemo to na upravi Partizana, neću ja da se mešam. Stavio sam na ovu listu Ranka Veselinovića, Petra Petrovića, Vojina Serafimovića. Ovde sam greškom precrtao Ranka Veselinovića, tako da to ćemo ukloniti. Ali Petar Petrović i Vojan Serafimović su već promenili klubove u ovom prelaznom roku, a ja sam ovaj spisak pravio dosta ranije, pre nekih 2 meseca. Tako da Petar Petrović i Vojin Serafimović su menjali klubove. Da li mi je krivo za Vojina Serafimovića? Ne toliko, više je talent na menadžeru nego u stvarnosti. Petar Petrović svakako da mi je krivo što je naše dete tako pušteno za džabe, pa onda iz Javora ostvarilo transfer u Austriju. Erhan Mašović je slobodan igrač na današnji dan. Ne znam zašto ga ne bi uzeli u obzir. Verovatno zato što su mu zahtevi za primanje su verovatno iznad našeg budžeta, ali hajde da vidimo da li tu može nešto da se uradi. I Nikola Maraš je onako realističan transfer. Nikola Maraš, ko ne zna, je igrač koji je ponikao u Radu. Predviđala mu se odlična karijera. Bio je u onoj ekipi Orlića, ja mislim, kada su osvojili svetsko. Nemojte me držati za reč, ali svakako Nikola Maraš je potencijal i solidan igrač. Za Rad je igrao Superligu Srbije u to vrijeme, tako da ja bih pogledao i u njegovom pravcu. Vidim da se u medijima počelo pisati o njemu takođe. Svakako da treba pogledati i strance, ali za to nam treba scouting služba, a s obzirom da nema Partizan, nemam je ni ja. Idemo redom. Pozicija desnog beka, mislim redom, koji je red? Trenutno imamo Milana Roganovića, Milana Lazarevića i stavio sam ovde Stefana Mitrovića, Vukašina Đurđevića. Po mom mišljenju, nama na desnom beku gori vatra koju moramo da ugasimo što pre. Zašto? Zato što kada Milan Roganović je suspendovan ili povređen, ne daj Bože, mi imamo Milana Lazarevića koji, ja ne znam da li dolazi na treninge, mislim on je dobar momak i sve super iz Novog Sada, ali ja ne znam kako on i dalje u Partizanu, vjerojatno zato što su mu dali neki ugovor koji ne mogu sada da izađu iz tog ugovora, ali Milan Lazarević je apsolutno neupotrebljen. Aranđela Stojkovića smo pustili da bude slobodan igrač. Vukašin Đurđević i Stefan Mitrović su štoperi koje sam ovdje stavio čisto kao mogu da pokriju nešto, ali ne daj Bože da oni pokrivaju desnog beka. Tako da nama, po mom mišljenju, na desnom beku kojeg retko ko pominje, više gori nego na levom beku, ali ajde vidimo koji su moji predlozi. Ja ovdje imam 2 predloga, jer ja ne znam koga drugog da predložim. Imamo Filipa Antonića o kojem se pisalo još početkom maja. Nakon toga ja nisam pronašao ni da je Partizan odustao, ni da je napravio napredak. Filip Antonić je trenutno slobodan igrač. Pisalo se da je zainteresovan Bešiktaš, neki klubovi iz Belgije. Oni ako zagrizu, sigurno je da mogu da nadmaše Partizan u toj ponudi. Ja ne znam da li mi smatramo da smo Filipa Antonića već potpisali, pa zato ne pričamo o desnom beku, ali ja mislim da je to greška. I stavio sam Novu Mikića iz Dinama iz Zagreba. To je osjetljiva tema, da li može Noa Mikić i da li uopšte ima i bilo kakvu želju da pogleda u pravcu Partizana, ali on je talentovan igrač sa prodajnim potencijalom koji bi mogao tu da se rotira sa Milanom Roganovićem u nekom idealnom svetu gde bi Dinamo Zagreb razmišljao o prodaji Noe Mikića Partizanu i gde bi Noa Mikić razmišljao o tome da dođe u Partizan i gde navijači Partizana ne bi počeli da neki patriotizam iskazuju mržnjom prema Noe Mikiću potencijalno. Ali, ne znam, recite mi vi u komentarima da li sam ja nekog onako propustio baš očiglednog za ovu poziciju desnog beka, jer ja ne znam šta bi tu uradio. Poziciju levog beka i zadnjeg veznog ćemo ostaviti za malo kasnije. Ajde prvo da prođemo ostatak Partizana, centralni vezni, hajde da vidimo. Znači imamo trenutno Ognjena Ugrešića, Milana Aleksića, Zorana Lilovića i Milana Vukotića. Znači stavio sam namerno centralne vezne i zadnje vezne. Koju će formaciju igrati Saša Ilić, ja se u to ne mešam, ali samo hoću da prođemo sve pozicije. Znači, Ognjena Ugrešić je sigurno prva opcija na centralnom veznom, tom nekom box-to-box igraču ili playmakeru. Milan Aleksić sigurno može to da odigra, Zorana Lilović takođe i Milan Vukotić je na kraju stavljen, s obzirom da je on, po mom mišljenju, malo više napadački orijentisan za tu poziciju, ali svakako da može da je pokrije. Predlozi za centralnog veznog, ja sam to malo preskočio iz razloga što smatram da Ognjena Ugrešića sada ne treba prodavati, jer prodali smo Vanju Dragojevića, hajde da vidimo da li možemo da uđemo u tu ligu konferencija i da da obezbedimo budžet bar za ovu sezonu, pa da probamo tek na zimu ili
u sledeće leto da prodamo Ognjena Ugrešića. Tako da tu nisam stavljao nikakve predloge. Idemo na poziciju polušpica ili desetke, kako da nazovemo. Tu imamo Milana Vukotića, Milana Aleksića, Bogdana Kostića, Šaku Traorea, Zorana Lilovića i Mihajla Petkovića. Njega sam vidio na transfer marketu da je ponovo u Partizanu. Ne znam kakav je njegov status, ali svakako da Milan Vukotić i Milan Aleksić su tu po mom mišljenju prve opcije. Bogdan Kostić se dobro pokazao na desetci, to je po mom nekom mišljenju možda i bolja pozicija za njega nego krilo. Šaka Traore može da pokrije, Zorana Lilović, mlad igrač koji može da pokrije, i Mihajlo Petković, ukoliko je njegov status u Partizanu takav da može da igra za nas, svakako da je velik potencijal. Idemo nazad, idemo sada na poziciju desnog krila. Tu smo poprilično dobro popunjeni, zato mi nije jasno zašto Nikola Čumić. Tu sam stavio znak pitanja jer nije transfer koji je ozvaničen. Desna krila imamo Dembuseka kao sigurno neku prvu opciju, već se i prošle sezone i ove sezone to pokazalo. Nikola Čumić kao, ajde da kažemo, na drugom mestu. Šaka Traore može da igra i desnog beka, Ibrahim Zubairu može da igra desno krilo. Može da igra Ibrahim Zubairu, takođe desno krilo, Nemanja Trifunović takođe, Bogdan Kostić može da uskoči, Zorana Lilović može da uskoči i Matija Ninić tu kao jedan igrač koji tek treba da se pokaže. Tako da, poprilično smo dobro popunjeni na desnom krilu, idemo sada na levo krilo, tu su neki slični igrači. Evo nas ovde, Šaka Traore kao prva opcija na levom krilu ili Ibrahim Zubairu, eto vi mi recite šta mislite. Opet Nikola Čumić može da pokrije ukoliko bude potpisan, Bogdan Kostić takođe, Nemanja Trifunović, stavio sam tu i Milana Vukotića, Mihajla Petkovića i Matiju Ninića. Opet odlično popunjeni na levom krilu, ajde čak i da uzmemo da su samo ova prva 4 igrača, pa i 5 igrača, da uzmemo u obzir da su baš klasična leva krila koji imaju neki kvalitet da odmah igraju čak i u prvoj postavi, znači sasvim dovoljan broj igrača za rotaciju, ako ne i previše. I tu je Ibrahim Zubairu svakako iznenadio i zbog toga sada imamo tu dobru konkurenciju jer je on došao sa pozajmice spreman. Na poziciji špica imamo solidnu popunjenost, Erik Kojzek, Marko Lekić. Ja tu ne bih dodavao nikog, osim ukoliko, ne znam, Vlahovića potpišemo. Ja tu ne bih dodavao nikog, osim ukoliko, ne znam, uspemo da potpišemo nekako na pozajmicu ponovo Jovana Miloševića ili kad bi došao Saldanja ili, ne znam, Aleksandar Mitrović ili Dušan Vlahović. Ja ne znam koga bi tu sad dodao na napadaču da bi sad nešto ovde remetio u ovoj konstelaciji snaga, jer kao Kojzek i Marko Lekić deluju kao solidna popunjenost napadačke pozicije. Mislim, pokušavali smo i Ugrešića na špica da probamo prošle sezone. Mislim da to nije dobra ideja, ali Milan Aleksić svakako može da odigra napadača, tako da mislim da smo tu isto sasvim solidno popunjeni. Idemo sada na te bolne pozicije, idemo na zadnjeg veznog. Zadnji vezni trenutno u Partizanu su velika rupa na tom prvom mestu. Drugi, Idrisu Baba, o njemu se piše ovih dana da dolazi u Partizan. Ja ne znam koliko je to tačno i koliko će se to ostvariti, niti koliko je to dobra ideja da bude prva opcija. Zdjelaru smo se zahvalili, koji je razlog ne znam. Meni je Zdjelar delovao da ima i dalje kvalitet, ali da u glavi nije namešten, da nešto njemu nije u redu u motivaciji, da je previše agresivan u komunikaciji sa mlađim igračima, da je jednostavno negativna energija na terenu postao Zdjelar, što mi je jako žao. I žao mi je što Zdjelar nije tu, jer bi svakako bio ovde gde su ovi znakovi uzvika. Aleks Zeković, već sam pričao o njemu kad sam ga ocenjivao. Samson Vulu, bolje mi je na levom beku nego na ovoj njegovoj kao prirodnoj poziciji, ali ne bih njega uzimao sa nekom velikom ozbiljnošću. Dušan Makijević takođe igrač za teleoptik još uvek po mom mišljenju. Ognjen Ugrešić, tu sam ga stavio, ali on je centralni vezni, on meni nije zadnji vezni, nije dovoljno defanzivno orijentisan. Takođe Milan Aleksić, ali kao hajde, mogu da pokriju. Koji su predlozi? Koji su predlozi, vidjet ćemo sada. Svakako, rekao sam i pljuvao sam sve koji pomenu Darka Brašanca ponovo, jer je rekao da neće dođu u Partizan, ali kao i dalje je slobodan igrač. Hajde da se opet priča s njim, hajde da vidimo da li se tu nešto promenilo, jer svakako da bi Darko Brašanac bio odlično pojačanje, odmah da uzme i kapitensku traku što se mene tiče. Jovan Lukić, Jovan Nišić,
Jovan Lukić u Americi, ističe mu ugovor na kraju ove godine. Da li želi povratak u Partizan, da li želi povratak u srpski fudbal, ne znam, ali deluje mi kao neko, ajde da kažemo, solidno rješenje, jer strance ne znam. Jovan Nišić više puta se oglašavao, da li on kvalitet za Partizan, nisam siguran. I Nemanju Glavčića sam bio stavio pre nekoliko mjeseci na ovaj spisak, ali njega sam precrtao iz razloga što je Nemanja Glavčić potpisao za Radnički iz Kragujevca, što možda govori o tome da li sam ja pogrešio kada sam gledao uopšte i uzimao njega u obzir. Tako da, na zadnjem veznom, nek nam je sa srećom. Verovatno ćemo se ponovo osloniti na menadžerske igrače. Igrači iz Češke koji je trebao da dođe, očigledno da Sparta Prag ne želi da ga pusti bud zašto u Partizan, tako da moramo tu da sačekamo da vidimo šta će se dogodi, a sezona teče, sat otkucava, tik-tak. I idemo sada na leve bekove. Levi bekovi trenutno su Mario Jurčević, koji je povređen i koji je svakako prva opcija za levog beka u Partizanu, Stefan Petrović, kojeg sam stavio na drugo mesto, jer ne vidim zašto bi Partizan sada dovodio igrača koji je na nivou ili ispod nivoa Stefana Petrovića, ma koliko godina imao. Također imamo tu Abdumalika Muhameda, za kojeg je bilo reći da će biti na dvojnoj registraciji s teleoptikom, tako da dobit će minutažu u prvoj ligi Srbije, što nije loše. Samson Vulu, nekako otkrovenje Saše Ilića, do te mere da počnem da razmišljam, kada se Mario Jurčević vrati, da li nam uopšte treba još jedan igrač na levom beku, ali hajde, nemojte da me napadnete sad u komentarima zbog toga, ali mislim, stvarno mi deluje da je desni bek veći problem nego levi, a da mi samo tako ponavljamo kao papagaji nešto što se tako proteže po medijima i pojavljuje na portalima i u komentarima i na Twitteru i tako dalje. Vukašin Đurđević je tu i Mateja Milovanović, opet, ne daj ti Bože da Vukašin Đurđević mora da igra levog beka ponovo i Mateja Milovanović još više to mislim. Mislim, kad se setim Đurđevića i onog crvenog kartona, znači, ne znam. Vukašin Đurđević kao štoper ispada korisniji u napadu kad igra levog beka nego u odbrani, što mi je veoma čudno i ne znam šta bih rekao dalje. Idemo na predloge za levog beka, tu je tek situacija tanka. Dakle, Andrej Borza mi je prvi na spisku kad god pomislim na Partizan i leve bekove, ali Andrej Borza je promenio klub u Rumuniji. Mladen Devetak, ne znam, ono igra je za Vošuka, ima neko iskustvo. Trenutno je u Rijeci, mislim, trebalo bi se plati obeštećenje za njega, da li on uopšte vredan toliko, ja ne znam, ne bih rekao. Ovaj momak čije se ime pominjalo za zadnjeg veznog da je bio velika želja Saše Ilića u ovom prelaznom roku, ali o tome su pisanja nekako prestalo. On može da igra i levog beka, može da igra i zadnjeg veznog, možda bi on bio savršeno pojačanje u ovom trenutku. Ne znam, Nemanja Antonov, pa ja njega ne bih vraćao, ja sam od njega stavio, ali kao čisto pokažem koliko je nama problematika da vratimo nekog levog beka i da pronađemo levog beka koji nije stranac. I Miroslav Bogosavac, tu je jedan još veći znak pitanja. Znači, Miroslav Bogosavac je igrač koji je igrao za Partizan, za Čukarički, mislim, svi ga dobro znamo, ali ono što je činjenica je da Miroslavu Bogosavcu menadžer Rade Dunjić, vlasnik IMT-a, osvedočeni zvezdaš, funkcioner kluba u Superligi Srbije koji je na šipci delija u finalu kupa protiv Vojvodine bez ikakvog srama. Ako može neko da bude, da se meri zvezdaštvo, Rade Dunjić je u vrhu zvezdaštva i mržnje prema Partizanu. Ja ne vidim kako može uopšte Bogosavac da završi u Partizanu u ovom prelaznom roku. Tako da, Borza je možda bio nerealno očekivati, pošto vidim da je prešao za 2,5 miliona, ali Borza se povezivao s Partizanom, nakon toga sa Red Bull Leipzigom, ali očigledno da njegova karijera ne ide tokom koji treba da ide, ali svakako bi bio pojačanje da bude ispred Marija Jurčevića. To bi otprilike bilo to što se tiče Partizanovih pozicija trenutno i gde se trenutno nalazimo. Ja nisam optimističan da Partizan može da dovede pojačanja u prvoj postavi na pozicijama gde nam gori, a da to bude smisleno, iz razloga što je skauting služba očigledno zakazala da tu sistema nema i da tu mora da se obrati jako velika pažnja nadalje, a da se sada molimo da će menadžeri da budu nastrojeni pozitivno prema Partizanu i da ćemo dobiti neke predloge koji imaju smisla. Recite mi vi u komentarima šta vi mislite. Također nisam pominjao Miladinovića, on mi je bio smisleni transfer kada sam pravio ovu listu pre 2 meseca. Milan Aleksić, Miladinović su mi bili ono kao
nerealne opcije, a ispostavlja se da će obojica potpisati za Partizan. Aleksić je već potpisao, ali Miladinović nije još, i Saint-Étienne. Opet pojačavamo tu poziciju neke desetke, gde ne vidim da ima prostora za sve njih, ali okej. Vi mi recite u komentarima šta vi mislite, kako vi ocenjujete prelazni rok Partizana, i u svakom slučaju, ako si gledao od ovde, znači da si pronašao neku vrednost u ovome što pričam. Tako da možeš da uradiš za mene nešto što je za tebe besplatno, a meni mnogo znači, a to je da se subscribe-uješ na ovaj kanal. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Sportski pozdrav!